وتركت من أخرج الدنيا من قلبي فقال لن حتى تنفقوا مما تحبون. Firman Allah juga bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan yang dimaksud itu adalah surga jika kalian menginfakkan daripada sesuatu yang kalian cintai. يتناملون ونرفع على الأكفاء ويمشون بين الناس سترى منزلتك من الجنة أو منزلتك من النار والعياذ بالله. Jika kita sudah meninggal masuk ke dalam kubur, maka kita akan melihat posisi kita akan masuk surga ataupun akan masuk neraka akan diperlihatkan. فمن سيرى منزلته من الجنة سيقول قدموني قدموني فترى جنازته كانت بسرعة. Orang yang disiapkan di surga, maka jenazahnya dia akan ingin cepat-cepat. Pasti antara pertama ke dalam surga cepat-cepat antarkan. أما من كان من أصحاب الشمال أما من كان من أهل النيران ولم يخرج الدنيا من قلبه فيقول أبعدوني أبعدوني وتتثاقل جنازته. Kemudian orang yang beruntung hatinya dengan cinta dunia, dengan dunia, maka dia takut, dia minta kasih wakbakan sama antara waktu bertemu dengan neraka. ولماذا هذا الطريق؟ لأن الله عز وجل قال لن تنالوا هذا الطريق إلا بشكل واحد أن تنفقوا مما تحبون. Bahwa kami yang tidak akan mendapatkan surga kecuali mengambil jalan yang benar. Jalannya adalah berinfak, sesuatu mengeluarkan dari yang kita cintai. Karena paling kita keluarkan tunfiku mimma tuhibun, daripada sesuatu yang kita cintai kita berikan infak. لو سألتكم سؤالا الآن من معه هاتف يعطيني إياه ويعطيه أحدث هاتف وجد على هذه الأرض كاملة فيعقل أن يكون شخص منكم لا أريد. Seandainya kita berikan tampil, kalau seandainya kita mempunyai apa yang kita punya, yang dia mengatakan